ما نجرتني ما يا ربي جبا هيلا في قوة سيكبا نتي هيلا في قوة لين كملو سيكمنا نون اندبني نرى خاسوان ندبا ما نجرتا باباخي نقاق امنا باباخي الحمد لله ما سغلي يو دغيسي ati khadura dufte khon me sagale yo dhageesse takka qofa akka durga afa baal tokko jaan tokko ni beeyta takka barreessi ka jaansan me takka barreessi yo sagaleen si bira geesse abba wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh fayyada ya bay bismillah الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هواس خين كم جرتن دقاق أبدو فيادا بقى نقان ناجراتن أما اللي جرو بريد رب سن هاجرات چسو همتو سن الراها قبو همتو نسين أرگين ركوة كمالي ركوبة كمالي يادة كمالي ربي سبحانه وتعالى اسن الراها قبو بقى نقيان ناجراتن أرى وي قرانا نياتي وي في أن اللين سقليتيا قرا سقلي حواسا خينيا دبلو دف أصلوفي علم خينيا كدير مرتو dhukkubsatee akka mana yaalaa jiru miidiyaa kanarra deemaa ture waan birallu godhuuf baan yaa khadiir rabbi si haa fayyisu rabbi si haa fi yaa ilma khiyya fayyaasa isa biraa taate fayyaasanii rabbi si haa fayyisu jechuu barbaada dhukkuba amma si qabe kana خرافيته سيناته ربي سيها تاسسو سينجاء ركوبا خنان قا دنيا راديم تربي سدران تاسسيني ركوبا الرافيته فياقل كل أكغافة درا دائمة ترتيسا سنتي ربي سيدي بسو وانساني سيخدت ربي الرا اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف أنت الشافي اللهم اشف خدير اللهم اشف خدير اللهم اشف خدير ربي فيا أفبرا تهين سهادك أبو سنجا يا خدير دواسي قد آجرا سن اللي ربي خدواسي ها قد سنجا فيادا جروت سيدي بسيتك ربي سيها قمتشي ربي الراسي خدد نما هدوتو سيريفة الليلة حواسني خينيا واني بيهو قبو قربان كدير كن قيان انبيا يوكي دقي نوجي توري بولتن مقالا جان أكا ilmoo abbaa agarte ilmoo abbaa wajji adda turanii abbaa ufii agarte ilmoolleen akkasitti garaa nama nyaatu kadiir suni hanga miirra inni hoggaa na bira taa'u san hoggaa na dubbisu miirri inni keessa jiru yoo abbaa isallee arge hangasii ol miira keessani seena jee yaadu duba guyyaan suni waa na duraan badu بوباتي يجلا سيني فوتو سيو اسنلين أرغوني ملا
hedduu galaana nyaate mucaan suni wanni rabbi irraa kadhadhuuf akka rabbi subhaanahu wa ta'aalaa fayyaa isaatiin akka rabbi isa dhaqqabu rabbi irraa isaaf kadhadhaa dhukkuba kana yaa rabbi ni dandeessa mucaasan yeroo tana akka manguddoon teenya jettu yaa rabbi irra naa dabriif akka jaansan fayyaa akkasii rabbi isaa haa kennu namni tartiiba qaba jara keenya nuti gizee garii abaruun kun hujii namaatiin nama madaalla namummaa namaatii fi lafee namaa irraanfannee hujii takka takka taa namarraa argamteenii nama madaalla kadiir wallisaa qofallee miti mucaan sun rabbi jaalataa diin jaalataa nabi jaalata duuba waan ajaa'ibaa duuba hanga namoonni gariin namni silaa akka darasallee namoonni gariin hanga amantiidhaaf ufin murre gurbaan sun amantiif uf mura duuba waan rabbi isaa kennirraa waan arge duuba isinillee numa agartan ni beeytan duuba hangam takka akka amantiif uf muru gurbaan sun takka waan akkasiin agarre duuba zamana dur dabarse keessatti wallisaa ture ni wallisee jechuu qofan laalin duuba namni lafee qabu yoo jiraate mucaan sun nama lafee qabu duuba rabbi fayyaa isaatiin isa haa dhaqqabu rabbi irraa kadhadhaaf duuba gargaarallee hawaasni keenya guyyaan har'aa nuuf fatanaadha beeku dubbiin kadiirtuun fatanaadha qormaata waan jedhan qormaata akka hawaasatti qoramne jechuudha yoo dhugumaa wal'aansi kanama fayyisu taate yoo dhugumaa maallaqni kanama fayyisu taate dhukkuba isaasan sababaa taanee waan maallaqni namaa godhu maallaqa dhabuudhaaf kadiir akka miidhamne hawaasa kiyyattillee dhaamuu barbaada nama tokkotu gadaa nabi Muhammad ture sallallahu alaihi wasallam namtichi kuni naamusa isaa adaba isaa keessa rakkoo jira ni dhugaa namtichi kun ni dhugaa ni fidan guyyuu ni garafan gallakkisan ni tuman gallakkisan inni dhugaatiin dhiisu duuba guyyaa tokko lolaniini namni gariin abaaree namni gariin jechoota hamaa je'e hoggaasan nabiin sallallahu alaihi wasallam maal jedhan alaa taraahu yuhibbu allaha wa rasuulahu jedhan nabi sallallahu alaihi wasallam hin agartu namni kuni rabbi rasuula jaalataa jedhe nabi sallallahu alaihi wasallam kanuma dhugusanii beeke خانوما دوغوسن نبي مالجي صلى الله عليه وسلم ابو نمني خن ربي رسول جالتا هن اگرتني جين دوب ارادور گجرسن نمني هجين سلين وان بروتات هجين سلين وان نتهندي ارتي ولين قلل تاتو نمني نمما ساتي مدالم نمني خني دين جالتا ربي جالتا قويا نبي تقامي صلى الله عليه وسلم دري نما ميديا خنا ربوي ققبي كديري دوبا تقون كين يلين اكسين تاني غافسن نبني واي اني چاب اجئي نها چاب سجئ نانها خوتو جئ نها چاب سجئ كدير توري بيخ يو اغا ربي تات نبني برو تقو ميرا اني خيسة توريسن نبني ميرا سنتين انجرو دو yoo dhugaa taate namni kuni nama dhukkubsatuu dhukkubaan akka maleetti miidhamuu qabuu miti silaa rabbiin ammoo abbaa fedhe dhukkubsa rabbiin subhaanahu wa ta'ala rabbiin fayyisee fayyaa ajaa'ibaa ka rabbiirraa kadhannu fayyaa akka dadda'ifummaa sanilleemi fayyee jiruu fi jireenya saddeebi'ee akka ilmi namaa jiraatutti سلا أجلين هفو يروتك أكا ربي سبحانه وتعالى إسا فيسو جروب ريدو أكا جراتو ربي الرحواف
hedduu garaana nyaate hedduu wallahi nama hedduu dhukkubsate nama hedduu na dhagayamirraa yoo jedhan Kadiir martuu kana duuba waan sii godhun qabu Kadiir rabbi fayyaa isaatiin si haa dhaqqabu siin jedha duuba rabbiin fayyaa waa hundaa harka jirtu sun rabbi fayyaan si haa dhaqqabu duuba rabbi si haa fayyisu duuba fayyaa isa biraa taate yaa rabbi fayyaa qabu si rabbi fayyaan si haa dhaqqabu fayyaa guddoo rabbi irraa si kadhadhaa dhaamsa kiyya kanaa fi du'aayitii tanallee Kadiir biraan naagaha rabbi fayyaa godhee si haa baasu hamtuun takka sin argini je'ee rabbi si kadhadha ilma kiyya hawaasni keenya immoo akka hawaasatti waan isiniin jiru wama gabaabduu isiniin ja'a silaa waan isinitti himan hin qabdan haqiiqatti wanni akkanaa isin jalatti illee haftu an isiniin beeka akka amma namoonni gariin namni keenya maal ta'ee namni keenya wahuma takkaa'uun taaneewu namni keenya hawaasa waan isarraa eegamuun dhaabbataa jiru yoo jedhan hawaasa keenya irraa hidu yoo dhugaa rabbii taate hawaasa waan isarraa eegamuun dhaabbatu keessatti lakkaawama malee goyyo namni keenya kun akkanuma namni keenya kun maarruma gizee garii hoggaa waa haasoytan miidiyaa irratti uf eegaa waan ummata cabsu waan ummata xiqqeessu haasawaan olina buleessu haasawa keessan haasawadha waan dantaa teessanii dhimma keessanii haasawadha waan hamilee hawaasaa tuqu waan abdii hawaasaa tuqu hin haasawina asirratti takka hawaasni keenya gahee isaa hanqateen beeku haga humnaa qabutti humna saatii ol godhaa jira humna saatii ol deemaa jiralleedu an amma Kadiir gargaaraa jechuudha fi miixanin dhufe akka gargaartanin beekaandu akka gargaartanin beeka akkamittiin gargaarre sila eenyu gargaarta yoo Kadiir hin gargaarre eenyu gargaarra unuti gargaarsa leenjiinaa ta Kadiir dirqama malee gargaarsaame dirqama malee gargaarsaami tiinsiin jee gizee garii amriin dirqama taatii beeka ani wahuma takka isiniin jaadu waan maallaqni namaa godhu waan maallaqni namaa godhu dhabuudhaaf Kadiir akka hin miidhamne hammanuma isinii hima waan biroo waan tarabbii humaa godhuuf hin dandeessan waan maallaqni namaa godhu maallaqa dhabuudhaan Kadiir sun akka miidhamne qofa kanuma isinitti himatu malee hawaasni keenya waan isarraa eegamu wallaala je'illee iyyaadu an akka kiyyatti duuba kanaafu rabbillee kadhadhaafi obboleessa keessanii bira dhaabbadha horiin ar'a wal'aansa Kadiiriif hin tahin horii jettillee lakkaawin anaa si himadu horiillee jettee lakkaawin duuba jabaadhaa isiniin jaa rabbi fayyaan nu haa gammachiisu isallee rabbi haa fi'uun jaa hawaasni keenya gaa baga nagayaan jiraattanii rabbiin hamtuu isin hin mudinii nageenyi rabbii bakka jirtan hundatti bakka tokkoon jirtan hundatti nageenyi rabbii isin wajji haa jiraatu tikni rabbii isin wajji haa jiraatu duniyaa barakaa diin barakaa hawaasummaa barakaa diinagdee barakaa waa hunda keessatti rabbii tola isaatiin isin wajji haa jiraatu isiniin jaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته